Newsfast Karbi Anglong Berta Thanjibang Milisami Song Jalining Lengpi Aprangsi Berta Tepi Arjuitha Tekilangjun KCS Aklamalong EM Lunsing Teron Arideng Pen Open Stage Kangpu Paklangso Polling Station Arlo Ramsing Teron Aronglong IAY Ahemso Prabjen Pen Kim Patangji Aphan Pachini Kali Pulote Lamhoi Pidet Tupuk Kaching Green Rongching room KCR open HS lapen HSLC asat langki unatum phan karcho lapen chirok tokamai kangni Tumpreng along kido tarpang thek krepit aphit sitame kilangchari dambangabe Puluni selabor terona rong lapen selabor langteng adak kacheleng atawar radatum langbiatawar sita saijokche cheleng dunang kokpu kanengri Dokmoka Tekilangjun KCS Unit Aklamalong Pini Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Arideng Pen Rangsina Open Stage Kangpupon Karbi Risonimso Rongaje Katalon Ponver Adim Along Cepate Adim Kenang Sotpusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Pen Matha Ponsi Lak Thongkep Panong Ponsi Kimrang Ponsi Pini Ingpu Ponlonglu Lasolong Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Samilangso Block BLCC Chairman Sorot Terang VDC Chairman Orson Rongpi Tekilangjun KCS Unit Maipu Toruntaru Kongchunbang Moheshwar Tokpi BJP Hauraghat LA In-charge Ambika Rongpipi Lapen Reception Committee Maipu Sarsing Terang Atum Chetong Dunsi Kangpuamai Along Pachunpon Dr. Himoto Bisa Sarma Wang Luklu Tangke Akiladak Nilum Chuningri Dun Thuji Itum Chuningri Dun Thurapena Tadak mane feel ta bihek lo non bage feel long se feel lak lo lagi along li bage dola nasi hala so itu chuning ridun ko rat hoile tu chuning ridun ko tabe ning ke ko dalang ni nampi komji itu sia hin son gelong teng pada komosi jin jot tagi lana project bunai data si bage hala feel ave bulon te binya gelang no ta ko ni nasi ning ke ko angte amo la kiching wai hot boundary wala puthak ta chingwai pon sila bangso puthak na le ko anardi PG lage proposal ke central scheme pe pipon ko sitame nili kamatha jongjung ke dingkani siven di claim at ni adang thepik asi fair PG phanata dili PNRD department pen bori pon Bangso Klamalong non kirangji Jonel Karbi Youth Festival Katalon pon chisik chedang pon bomsi laso along Red Cross Society atumpen adima klongalong kapang chirasai deng pon puta Bertarib Dunlong Dokmokapen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong 18 number Lumbajong MSC constituency Angkang Manja Hitipen kilometer hini rachitim kehelo Paklangso polling station Kaparlo Ramsing Teron Arong Along Edon Singh Bahadur Rai Asopon Nizam Bahadur Rai Lapen Rongbong Tiso Arong Asarthe Sarsing Tiso Puabangphu Atumaphan Kapanong Pi IAY Ahemso Kikim Patang Pi Pedet Pusi Lumbajong Development Block Asakhi Mate BDO Junior Engineer Gram Sevak Lapen Ang Bongkachi Jogdun Abang Phuatumaphan Akoya Rakponsi Adai Kedovek Abang Pubang Thietumphan Prabjin Pen Kapatang Ponji Aphansi Chunengri Lapen Jongsi Arjudorde Pulote Saijokje Lamhoi Sita Pidam Nang Kokpo Puta Chingkrin Pon Lahe buji asu ite এন্তে বনাই দিয়া নাই কলে মই একবাৰ তো থানাত যাই কমপ্লেইন কৰি দিম আৰু পইচাটো পোৱা নাই মই পইচাটো ওলাবই পাৰা মানে ওলাবলে পোৱা নাই পইচাটো একবাৰ ওলা নাই আৰু না ওলাব আচ্ছা আপুনি কি ক'ব এটো ঘৰটো লাগে আৰু কমপ্লিট কৰিব লাগে কেছ কিনাং ko jong he kuan nei pen alam pu bom lo setamin anta nang ot e nang patang te mati lasi abatai same nitung ke patang te kes pidat ko pulo la sa fishing getting nang thon thulo la pena phike thangala ma vedela thasita nili mega ve nili no ve mati mana na ni ma tha teng mo te la ke thek phana ni pila ke toyi san to ma la bang nang li tum le toy no long de la bang toy nang kok po dakta osomat patang lo nili tunge patai si ta olai don long le pen hola dakta nili tunge patai si ta olai long le ke long ning ke hum ni pun tan
ลองนี้จะไปสักอีกคุยในหลอกปลานเนี่ยนี่ลิจึงลงมันดิอุไล่ลงลิ jitu la so kitang kita bangke lang tum video tum stami yi tum stami adai to ka lang tum si channel ko ma pun ni le ma tha dam bangke la si ni tum ke le tum rong so ke thanga chini dala se lang tum si nangi pita nangi pilo la si kichok chi tang tang de balang tum sami ni tum ke tang de lo rong so bangke si ni tum ke chong hong bom la si haตัวทายัง15 16นังบงให้กินเป็นแกนอนบาแกต่างนังกูมาปอนใส่มีนังต่างที่ยเดลตี La pen sudak pen adai sita enang kok tahai jong sikinang sot apor nang lirok lote puta IAY ahemsu ke patang pipe aratatum aning kipung alam the Newsfast Karbi Anglong pen birta kahumri damahod birta longdon lim boson teni lin ngarong parji la sino nga patang pipe delo taning dug dukok lo a kontraktor ay mai ne la si hoso hot banke kontraktor banke alang li bala dak dilip tiron alang sin ang chirap dun alang si claim Manja pen Dilip Hansi Mohar Nebang Sanjit Tisu Newsfast Karbi Anglong Balipothar Higher Secondary School Patwa Klamalong Aprangsi Self Help Group Atumaphan Bokakaso Ronpon Peprang Koson si Bokakaso Pangreng Nang Jimapu Aseke Padupon Labang Soseke Karbi Anglong Veterinary Officer Dr. Luni Datta Ahin Pensi Ingpupon La Sophie Surupothar Constituency Alo Polling Station 10 Pen Self Help Group Ho Atumaphan Surupothar Constituency BJP Mohila Mondal Committee Atum Patir Piponsi Bokakaso John Phopho Ronpon Lapenke Puluni Veterinary Along Pensi Bokakaso Kiban Labangso Sailong Committee Amaipi Sangpi Binarong Parpi Chunbang Kapu Kathar Piatum Lapen Surupothar Constituency Mondal Committee Akong Chunbang Sar Hanuram Singnar Atum Pensi Patir Pipon Kadok Kawe Self Help Group Trokner Kep Atumaphan Bokakaso Ronpon Puthot Kelong Dundilang A Self Help Group Atumaphan An Bokak Aso Ronpon Tuji Puta Rat Atumphan Pachinipon Sapapani Pen Sarbinong Timong Newsfast Karbi Anglong Hithi Kimi Multi Utility Building Conference Hall along Ingdeng Kithom Business Association of Hamran Amahangkithek Katalon Pon Labang Somailong Man Kido Border Chairman Mr. Richardson Hanse Hamran Municipal Board Vice Chairman Mr. Hetsing Rongphar Hamran Town Ward Commissioner Mr. Muniram Teron Hamran KSA Maipu Pongchunbang Ajiraroy Mukak Ateran Maipu Lapen Kaprek Man Kido Atumta Chitongdon Hamran Business Association Ahin Pen Chepatir Piponsi Behala Pen Ki Ekison Chihung Lonang Puathepi Alam Chethan Pachinipon Bangso Mai Ingsam Jin Pen Pachun Pon Hamran Pen Lipson Teron Newsfast Karbi Anglong 1986 Karbi Anglong Rat Thupra Kachesong Along Keching Si Khayanok Bepi Kemang Cheng Abang Pi Karli Tang Rina Teron Pi 10/10/1987 33 years Keti Kechok Arni KSYF Asonga Hinpen KSYF Rongga Gora Branch Committee Sai Hemalong Archo Ponlo Bangsu Karchua Mayalong Aluhisar Po Amanpen Mohen Bay XEM Karbi Anglong Autonomous Council Dorsing Kramsa Bidisar KSYF Central Committee Manik Kathar Maipu KCS Rongmongway Zonal Committee Biren Bay Maipu KLA Rongga Gora Aro Khorsing Kramsa Member Soching Thingta Development Council Central Council Mohon Singh Rongphar Member Soching Thingta Development Council Central Council Abang Puatum Chetongdun Bangso Mayalong Aluhisar Po Mohen Bay XEM Karbi Anglong Autonomous Council Lamthe ke Jaipon ke Martiar Family Sorkar Kerap Atangka Prabjin Pen Kepalong Jiaphan CM Karbi Anglong Autonomous Council along Kedam Jiaphan Mayalong Lamthe Jai Rongmongway Pen Jirsong Ingti Newsfast Karbi Anglong Huluni Constituency Alo Non Kedobom BJP Sorkar Kachariatum Towar Kibak Etmalom Awe Kiruiji Pusi Hawaratum BJP Sorkar Phan Towar Cholangdinglo Huluni Constituency Kaparlo Selawar Teronarong Lapen Selawar Langting Ahithi Kidamatowar Kemesen Kacheleng Jiaphan Hawararatum Towar Lake Bugdong Mate Langbi Cheman Edajok Towar Dong Langbi Cheman Ed Adim Anke Awe Nangoi Pinangji Pusi Kachunengbi Lapen Laso Atowar Kibak Edajok Suar Lotum Kisung Thetan Kachetong Sita Pasun Tu Ed Pen Hem Konglong Kachethapatum Sun Trup Pen
ingdoi nang kok ajok prabjin pen phuluni emisi dorsing ronghang nang chilang daprang pen tuwar kebak et adim avivansi kemisen pen chelenglong nangji pusi hawararatum chunengri phuluni pen arun kro Newsfast Karbi Anglong. Karbi Student Association rong chingrumaro tumpen cepatir piponsi matipung rong hitie klamalong HS lapen HSLC satlangki unatumapan karcho lapen charlianat cerok tokamai kangni Sunil ingti pen mai cari ponsi aluhiaman pen KSC TDP Organization Chunbang Raju ingti lapen dun Chunbang Mohonteron Chopha aluhi B.Ed College Student Union Kong Chunbang Rustom Rongpar KSC Dipu Regional Committee Dun Maipu Litson Timung Dun Chunbang Sanju Hanse KSC Dipu Head Branch Chunbang Arjun Be Rong Asar Dhaniram Ronghang Sundar Singh Timung Turun Terang Ratklembang Pudhor Singh Terang Har Singh Tokbi Bor Singh Teron Atum Chetong Dunsi RDP Dun Bangso Karchua Mayalong Aluhi Atum Ke Jaike Lo Kacharli Pen Henlo Pirthetowar Chichiniji Lapen Lo Charlianat Kaike Ta RD Chipinangji Athe Charlie le ave puten nonakai ajatta thek dunde putaninje pon sonsi drugs ke chotum ke Charlie thekun elo mentuneta lasi lahai ahin pen cepa jokpon nangji pusi mayalong aluhia tumpen ningje pon mai pualam theke jai ponalong ladak ke doan HS HSLC ki unatum an tami aprang ke wangje phan kaike ta ke mesena phansi mathapon nang puputa phan pachini ponsi kadu kawe bang thongkep society maphan archo ponsi ingsamjin pen mai pachun pon news text report Newsfast Karbi Anglong Pini NKBA Nihang Karbi Baptist Association Alongri AKBCLF Angbong Karbi Baptist Church Longri Fellowship Arlo Langherang Baptist Church along Pastor De Arni Pamanpon Pangso Mayalong Diakon Joy Singrong Pipen Chipahempu Ponsi Mai Chengpon Laso Mayalong Aluhisarpo Matet Hanbang Principal MBES Tenson Be Lapen Ongdung Rongaratum Chetong Dunsi Pastor Aphan Aman Kipiarni Chetong Dun Kopiat hesi Pastor Phan ECRni en ponsi karcho pon nang kokma pu ang ton penalam kethan pachini ponabang MBES Principal Tenson Be pen EC po arni pai arni lapen osoma arni katalonason thak thaksi Pastor atum ta amen pipen archo ponangji athe Christianatum along tin mondoli along tami Pastor henlo kethenai lapen Pastor henlo rat akam ke klem cepaduk nai abanglo Kiduk kisumta latum henlo cecak nang monduli along kisodet abang aphan citame latum pensi kardom cepaduk pon lasi unan penke Pastor atumapan preg jek arni en ponsi archo pon vernang jiputa tenson behin pen than pachini pon phuloni pen arun kro Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong District Tungpring pen Hojai District aduya hoyalong keramtang penangana ningkana hut pen sitami Karbi Anglong Autonomous Council pen tarpang thek ke tarpon thek longle bonsitami ke ramtang ningkan ke thomplia prang tumpreng along ke do Vivekananda Kendra Vidyalaya School tumpen pangso welcome to West Karbi Anglong District Puatar pang thek ke sompon pen masapso ke dam ke wangahut kacheleng pon athok dojot asonsi thek pon long bonsitami pininga ningkan koson kupu penoni irui soselo pangso atar pang thek krep dup aphit thek long lor sitami lang prong asonsi thek pon long Sonsi Dima Hasau Anat Entry Gate Sitami Bangke Council Pen Kikim Kerang Pon Palang Mesen Sonsi Karbi Anglong Autonomous Council Atung Pen Sitami Karbi Anglong Border Along Tin Mesen Tarpang Thek Kim Rang Pon Pamia Sonte Chilang Mimu Chotji Pusi 24 Plus Convener Cleared Up Terang Pia Hin Pen Council Aphan Chuningri Pon Jengkha Pen Pabitro Kathar Newsfast Karbi Anglong Come one, come all. Langni TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Data kang tonpen nang chiru chulo.
Padodap ada porphai kep apor pen Kheruni Congress Mondol Committee sai hemalong akimi Mohila Mondol Congress Committee akimi amai pi sangpi moina BP aphan kangthum karnia mai kepadopon bangso mayalong aluhi sarpo WKADCC maipu sarthe kramsa phapangjang aluhi WKADCC amaipu Agustin Inghi WKADCC Kongchun Bang Chitra Singh Teron lapen WKADCC Kongchun Bang Phi Sima Gupta tum chetong dun bangso mayalong aluhi sarpo kaning je pon ke non ke bangji MLA kilik pon along ning isivet pen iklem ke dam pon je phan chuning ripon pado lapen bangso mayalong penang anaratum BJP ASDC aphan aning kachethe kavedet ajok Congress aphan si aning kachethe ronga joine BJP asong pen bangkre hini lapen ASDC asong pen inut atum Congress along pini chepa ogdun Kheroni Penren Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Mahamaya constituency arlo wirwargo pathua klamalong kangdangamai kangni pini bangso amayalong BJP party ke claim ke dam ke me lapen EM Lunsing Teron aphan ning kachethe jok wirwara hawaralong rong cap mate pharoi sira thong cap rapho a house atum BJP along chepa ogdun lo pini bangso amayalong EM Lunsing Teron aluhi sarpo aman penchetong dun BLCC Chairman Sorot Teron Ambika Rong PP Hauraghat LA IC Lapen Biren Teron Dokmuka Municipal Board Chairman atum chetong dunsi Mai RD Dojot Pen Pachunpon Perangke angno EM Lunsing Teron left right Francia bangke ladak bangke Congress stronghold sita pini dak rong cap arada tumpen non hejong ASDC pen lapen te Congress pen 110 ASDC pen 23 APHLC pen 2 Maso don atuma bangke pini total 135 bangke pini dadak Bharatiya Janata Party long nang join dun asi ning the polo non ke bang ye bangke ne tum Bharatiya Janata Party hin non MLA election se tanin tum ke hai ong pikji Mohammed Homosti bangke ate Mohammed Homosti arlu Congress kang tang nai bolote la so local committee left right hand pini ke rong cap armu sitame 90% ga rong 10% tame nang join dun pini ini erong long pen kwan don kwan bag doi na di tinia teng mane total masi 135 lo 110 bang bangke Congress pen lo la rong ke bang bang lo bang enel tumarong bang thak the sita 110 houses bangke pini Congress masi bang lo 23 bangke SDC hin pen bang lo APHLC pen 2 pini la kacuning ria alo ateng pen bangke la da bangke alang litum nang cuning ri pintan ni litum kamatha pondo ke dam tang apor husita mini litum Ladak bang ke wirwar jongthung la tinta towardu ladak bang ni litum hol ladak taun pen bang si pijo wan momlo nasin non mukasong bang sitame non PMGSY scheme pen bang ta ke deng pon dulu la so prang tan ni litum prang tim Karbi Anglong pen MP election prang sitame Karbi Anglong arlo kunan nama Karbi Anglong Autonomous Council la hin pen arleng ke thetum ki le dim bang nitum dam nangji pen nitum la so di sona teng pen chief executive member nitum CM sara ke hai nanga japon pen nitum muka songlong sitan nitum towar men towar bonai ponchi halada Karbi Anglong Autonomous Council team officer pen cheng lok nitum dak rada tum besa dak ame santo dam lapen halada rada tum pen nitum scheme ta ke hang pondo muka songlong ta open stage la pen school building ta patang ikelo nitum ente sa towara ki nali tum kodak pen se kodakan nali tum nai ini tum kela non wirwar hal song dengan nang lelo la sin non bang kela dak anang paliji phanili tum annual election pen sitamele tum bok order kuripon elo 7 kilometer phange la sin non before MLA election kali pulangte MLA election na phijitani tum la so to working bang ke pangcheng kon to Dok muka pen longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Pinia berta lansi pajodiglo to mithak me kardom